Так, прывітанне, мае шаноўныя, бачу, што трансляцыя ўжо пайшло. І гук нават пайшоў. Вельмі добра. Адзінае толькі пачакайце хвіліначку, як я як заўсёды спачатку зменю налады. Так, бо трэба, каб усе бачылі, каб усё бачылі, так бы мовіць. Гэта азначае, што мне патрэбна яшчэ некалькі дзеянняў зрабіць і гэтак далей. А пакуль пачынаем, то вітаю вас, шаноўныя, на панядзелкавым стрымы. Спадзяюся, выходныя ў вас усіх прайшлі вельмі добра і якасна. І вам няма аб чым сумаваць, што прайшло 2 дні выходных, а вы нешта не паспелі зрабіць, напрыклад, адпачыць. Тым не менш, панядзелак, ён, ведаеце, дзень такі, для каго цяжкі, для каго нармалёва. Мне заўсёды нармалёва. Таму што... Што азначае гэты панядзелак? Што тыдзень пачаўся новы, што трэба зрабіць яшчэ мноства рэчаў, якія маюцца ў нас у жыцці, на працы і гэтак далей. Сёння мы будзем катаць з вами, калі што, на ELC-90. Мы трошкі пафармім, мы трошкі зробім тае сяго, паспрабуем сапсаваць настрой усім ПТшкам, якія хаваюцца в хмыза. А вось, часу мне даволі нямнога, там 2 з хвосцікам гадзінак і гэтак далей. Таму не адкладаем, да пачынаем. Калі будзе добры бой, канешне ж, я яго выкладу на сваім канале. Асобна. Так, ну мапа такая сабе, слухайце. Прыйдзецца трошкі пастаяць у хмызах. Але чаму я так кажу, бляха, гэта жаўтая, яна хмызавая. Калі што, яна па-іншаму стаяць не ўмее. Таму мы едзем сюды вось. Тут на пагорачак маленькія. Супраць мяне, калі што, бача 12Т, я павінен яго перасвечваць. Вось, і гэта азначае, што мы павінны з гэтай пазіцыі ўсё ж такі больш зрабіць, чым ён. Але у іх таксама елка ёсць. А у нас ХВК супраць батшату, ну... Гэта, канешне, не фонтан. Але... Галоўнае нам праехаць і не даць сябе забіць. Там самалёт узлятаем. Адразу становімся і паварочваем. Паскуда засвяціў. Ну як тут рабіць? Адзін стаў там, другі стаў тут. Што рабіць? Ага, удалося ўсё ж такі стаць. Добра. Можа, нешта і накідаюць, але, слухайце, нашы ПТшкі сталі вельмі крыва. Так што, ну, неведама, шчыра кажучы, неведама. Гэта не павінен мяне перасвечваць, я павінен яго тут бачыць заўсёды. Адзінае толькі ён праедзе вось сюдою да мяне. Карацей, паглядзім. Не, нашы не гуляюць, нашы сталі ў пазіцыйку. Не чакаюць. Каб яго хто-небудзь шотным зрабіў, я б яго дабраў. Было б не кепска, было б не блага. Але ён зараз ужо паедзе, не? Так. Ён ужо едзе. Ён ужо едзе сюдою. О, добра, што ён у цэнтр паехаў. Гэта сапраўды добра. Кілана. Ну ён жа падставіўся, божухна, ну... А нікому няма спраў да яго. Слухайце, і там елка засвяцілася, і яе таксама ніхто не адкідвае. Ой. Так, -1, добра. Елка ўпаролася і павінна здыхаць, калі што. . 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
І ялка здохла, добре. Так, Т-77. У їх Т-77 тут, Федя тут. ТС мене убачить? Ні. Ні, ТС мене не убачить. Попробуем проехать. Неблаго было б балкон засветить, але ці хлопець у меня тут огляду этого. А балкон светит, где он шукается 8. Т-77 535. Ага. Бляха-муха. Не зауважив його. Та йди ти у сраку, ну. Причепився. Паскуда. Не, наши и откидывали кепско, вельми кепско. Ты у сраку со своими. Потрохи, коли будем отпочивать от ELC, будем на МВТ гулять. Так, десятки. А десятки гэта насамрэч не вельмі то і добра. Я б, конечно, з цэнтру пакідаў. Але ж я на СТ-шцы гуляю, ну. Собака, бля. Давайте попробуем отсюда. Вот за того Кахрикина поехала, мы попробуем все ж таки вот тут проехать. Там Алтех прорезать и нечто подобное сделать. Курва, бляха-муха, трапляй! Минус один набой. Паскуда, бляха. Привітання всім, хто долучається. Давай, подсвети его. Ну, подъедет трошки вперед, ну. Это компенсация за Скорпиона мне. А ну выходь. Давай, смелей. Добро, минус один. Элит Таймекс. Там, коли что не идет назад, будет прожатый их стоять. Паттон солоденько так стоит, слушайте. Когда его доехать только? А ну где ты там?
збіраюцца ўсе на свеце, ну. Падставляйцеся, хлопцы, ну так жа нельга гуляць. Я не бачны. І гэта не бачны таксама. О, та бляха-муха, ну. О, добре. Гэта было вельмі добра. Пашанцавала, дык пашанцавала. Где ты, Пакта? Ну, постой, 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 постой. Куды ты ляціш? Скудны набой. Яшчэ засвяціўся. Ведаеце, што трэба з цэнтру выйсці. Мне падаецца, они не чакаюць гэтага. А ўжо чакаюць. Вот зараз ужо чакаюць. Так. 257 недзе тут. Добре, ён за гэтым каменём. А мы тут. Ты не будешь стрелять просто так? Чему? Поехал. 37. Ну нехай так, нехай 37. Это уже лепше, чем ничего. Не полетел, ну... Стоит, поглядаю. Яшчэ трошечки добавили. Ага. Зноўку ў зямлю. Нарэшце, бляха, хоць раз трапіў. Адразу ў ангар. Скудства, бляха. Так, где моя? Ну чему так долго, ну? Кольки ты еще там будешь сидеть? Так, ладно, давайте на 103-м подаем. Хотя яно ўвогуле не падыходзіць, не па геймплану ні да аднаго, ні да другога. Але хоць нешта можна зрабіць на ім. Так, восьмерки за восьмерками. Никто не едет на левый фланг, так что ли? Вай, люди. Так. Ну, в таким разе, что тут робить? Саладин, не. Поедем за этой хатиной, станем. Попробуем у крысу. Раз такие у нас справа.
Ж наши стали, конечно. У нас уже минус 2. Т-34-3 просто виїхав собі і їздить. Поглядите на это. Як я та курва сюди була зведена, ну? Що? Що зараз було? Мне просто нема слова. Як я не трапив? Як я не трапив? Блять, это просто невозможно нечто. Давай елку верни. Трешак некий, бляха, с самого початку. А, БТ уже повернулся, бляха, елки все нема. Так, ну тут мы направо фланг поедем. Тут знову восьмерки супротив восьмерок. Ну, тут можно настрелять нормалево. Ничья, бля. 15 филин гуляли, ублюдки. Елка чомусь вправо поехала, это диво. А что тебе там у правого боку? Насыплет нечто? Тушечка моя. Полетел волосы назад. Ну откажи мне толку, что ты так проехался. Ну так, згубил трошки хп уже. Не мальчим, конечно, тут хвалиться, але все ж таки. Нечто дозробив, правда? Угу, это их на закрытие не ховают. Дивно. Як він загинув? Ён, напевно, нечто не так зробив. Мені подається. Так, 305. Нет, это не та эльфа. Это не то, что я шукаю. А что такое? Не разумею. Что ты за человек такой? Так, попробуем с правого боку. Бурасик. Не, ну добре, що отримав по писі. Питання нема, що отримав. Так, елка наша другая уже отлетає хіба що. Так, а меня тут одного заставили, я так разумею? Одного супротив троих.
Только попробуйте, меня не откидайте. Не, 274 не поехал. Елку забили. Куди тебе стрелять-то? Что за лёжки у его такие непробивальные? Дынь. Ах, ты съехал так-то, а? Раз на раз, як кажуть. Так, у нас мінус Алтеха. Ну ви серйозно? Блять, усяк ведаў, ну ведаў же, что, блять, гэта яны адстрэлю, яны не буду страляць, ну, сука, блять, рандом, ён такі, ён заўсёды такі. Стаять, блять, нешта глядзяць, куды, я не разумею іх, увогуле. Кого хуя стаять на адстрэлю і не страляць? Натуральное говно. Что за початок? Что за понеделок увогуле? Что это деется? Где бои на 10 тысяч? Блядь, ну яшчэ одна мапа. Аккурат для гэтага танка, ну. Что там говно было, что тут говно. Трешак. Ой, боже, на что это деется? 4 ЛТ. 4 ЛТ, ёб твою мать. На такую маленечкую карту. Треба выпить нейкой таблетки, ведаете, как успокоиться. Вітаю, ВРВ, вітаю тебя. Як выходные прошли? Сумовал без стріму, готувався до экзамену, завтра буде. Дик я тобі не перешкоджаю готуватися до экзамену. Что ты чапляешься повсюду? Паспробуем когось засвятить так. Привітання, там. Завтра будзе, ўсё будзе добра. Ну, інакш не можа быць. Калі не з першай спробы, то з другой. Мы сёння чаму затрымаўся, таму што зноўку хадзілі па гэтых камісіях, але ўжо сёння скончылі ўсё. Усё аддалі, падалі. Будзем чакаць вынікаў. ТС-5 засвяцілася. 4 пробных теста зрабіў, ну. Удала ці не? Хочется пострелять, капец як.
Давай постреляем. Ух, снайпер. Ты гляди, як вицелив. Ох, добре. 80-90 правильных отказов. Молодчина, слухай. Это супер. Ти гляди на їх, а? І як я не пруть. Не зауважаю, добре. Там останнім. Да ёб твою налево, як? Дай мышь! Ебучая гульня. Отдай мышь, отдай. Як? Я не просмози мені засвітив, это ніхто інше. Это футер был. 2.8 лик, ёлы-палы, да что это деется? Я гулять в этом рандоме, а? У 5-й раницы рушу іншее место. А маєш на увазі місце праці? Це раді-небудь екзамен. Будем тримати кулаки, як кажуть. Не, місце екзамену. А чому так рано, не розумію. Тягника доходит за 5.45. Пройти ты на тягнику, некие іншее место едешь, местечко, город, типа, что? И там будешь уже сдавать этот экзамен. Тады зразумела. Шапатак. 816. Я повинен его сбивать, или что? Ага. Коли только ртами не собье. Так и есть. Добро, добро, добро. Будем за тебя триматься, так бы мовить. Ага, у куту в музах все-таки нехто стоїть. Ууу, 252 Ом. А я його тільки голдую. Больше ніяк. Так, у нас прикриття нема. Мені подається, треба тікати отсюда. Отже, давай ми отсюда з'їдемо. Блять, із нуку одразу, з першого стрелу яни, блять, критують. Жесть, просто.
Не, я его не пробил, коли что. 252 У я не пробиваю. Без голды. Ну куда ты полез? Перенабивание гэта. Яшчэ доўга. Цярпі, ліс. Магчыма, дапамагу. Але трэба неяк дачакацца гэтага трэцяга набою. 5, 4, 3, 2. Ой-ой-ой, не. Допоможеш? Светляка нема. Бурасик бы подъехал, посветил бы троху, но... Так, хто дел их? Чекайте. Я шотный, что ты уже? Лічиш, что мы тут с тобой нечто зробим? У нас чомусь Бурасик поехал сам. Куды поехал? На что он поехал туда? Так, Скорпион с Лорейном объединались. Каб Лорейн яшчэ атакаваць паехаў было б немало, але б гэта з ягонага боку была б вельмі дурная памылка. Так, ён же не павінен тут праехаць без засвету. Так, Бурасик поехал, добре. Где он там? За гэтымі пагоркамі не бачу. Тиждень там. Ай-яй-яй-яй-яй. Он поехал за им. Вот я засветил. Да, ну было бы за что. Т-32 только. Ага, ну не шотный. Мог бы взять вояра. Але нет. Так, елочка, давай, елочка, с тобой неяк закончим, а? Так, что тут у нас? Сэр. Давай, елка. Давай, 10 тысяч. Давай, 11, давай.
каб можна было насвяціць. Толькі мапа, калі ласачка, побольш, чым Энск. Ну, ўжо нешта. Давай, які рэсп. Які рэсп, конечно ж, не той. Так, супраць мяне ЛТ-432. Ага. Ага. Гэта мне, конечно, дасць просрацца. Не, давайте паспрабуем по стандарту. Галоўнае, каб адкідалі, конечно, наши. Покажу, что я сюды поеду. Спадзяюся, что яны прыглядзяцца да моей парады. Поехали. Что нам яшчэ рабіць на гэтай ЛТшцы? Так, калі што, толькі Астрон Рекс можа адкідаць. Гэта кепска. Гэта кепска. Толькі ён, больш ніхто. А ён не выстаўляўся нават. Ён стаіць за пагоркам, бля, ну людзі. Увогуле ніхто. Карацей кажучы, усім насраць. Што там ЛТшка тыкае? Да няхай затыкаецца яна. Ну, калі так, то гуляйце як можаце. Ага, добра, ты выставіўся па цэнтру. Дзякуй Богу, нікога не было на гэтым пагорку, вось там. Некага мы засвяцілі і самі засвяціліся. Ой, да бляха-муха. М103. Я трошки не разумею такія раз'езды, калі што вы прабачце, канешне, але іншых няма, як кажуць. А вось і 430. О, адзін трапіў, адзін з трох. Вось гэта мощ. Вось гэта моц гэтага танка, ну просто паглядзіце. Не заўважыў ён мяне? Добра, што не заўважыў. Яго трэба неяк здымаць. Хоп-хоп-хоп. Ага, его не знялі, зараз знялі. Так. Трэба неяку зламаць яны абарону. Не, я не хачу. Мне захоп не патрэбен. Хлопцы. Ну, давай, настрэльвай. Добра, і гэтага усіх засвяцілі. Хлопцы, ну трошки пайшоў, гоншчык, пайшоў. Вось гэтага давайте, ну. Глядзіце, як ён едзе. Як ён едзе, ён жа ж неадэкватны. Зараз, чакай. Спорт. Так, вы усе засвяціліся? Ну, амаль што ўсе. Можна па версе праехацца. Па версе вось у гэтае стаць мызы, але там кобра, гэта небяспечна.
Треба ніяк нашому фуцюрчику. Захоп. Ой, ёб твою мать, не заважу. Мало, бляха, 2300 только дали. И захопом перемогли. Ай. О, медальку отримав. Вивідчик. Вивідчик, вивідчик. Это другая перемога только за сегодня. За 40 хвилин гульни. Первая перемога. Твою налево. Так, по 2 ЛТ. По 2... Ой, у них аж ну 3. Один аж... А, нет, 3 ЛТ. У нас 2 ЛС и одна М41. А у них 3 ЛС. Хо-хо-хо, хо-хо-хо. Ну и як их перехитрить тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба ніяко з одного боку і сейвово гулять, а з іншого боку, звісно, добре зробити. Спробуємо справа, щиро кажучи. Я на ЛТ вельми рідко туди їжджу. Але все ж таки ми повинні спробувати. В этот раз мені подається до 3 ЛТ. Это много. Ступнек. Так, проехаться. Нормалево, что СМВ едет. Угу. Тут елка у их. Настырная елка отримала. Что мне подается мое поносство, все тут. Ты куда лезешь? Ты куда лезешь? Так, так, так. Лора. Лора стала на отстреле. Ага. Это, конечно, кепско. Арта. Один раз не полетела, другий раз не трапила просто так. Если там по центру. А, глядишь, ты вовсе надел жопу. И она уже за спиной проехала. И она уже за спиной проехала, и все. Ух, я должен лететь. Подымай, подымай. І ўсё хіба што, пакуль я там назіраў за гэтай ЛТшкай, то і тут пад'ехалі ўжо хлопцы.
Оп. Яшчэ пашанцавала нешта. Семь, 5, 4, 3, 2. Бляха-муха, что это такое? Зашибись. Так, знову посаджаємося наше БНТ. Пакуль там Єлочка буде виходити. Дякую, Аня, а за що дякую? О, шестерки. Похвалила за выники. Не, ну це правда добре виники. Бля, что за лаги такие проскакивают? А и пинг 100 миллисекунд, это довольно много. О, приехал уже. Так, кого бачим? Баршевского бачим. Эрес? Ты что, охренел, что ли? На ходу стрелять. Нормалево альфа вылетело 399, 450. Блять, да что с вольней не так, а? О боже, ну что за пинг? 200. Эй, хлопцы, ну скончивайте уже 250, алло. О боже. Ну як так гулять? Да увогуле тут, слухай, неведомо что деется з гэтым інтэрнэтам. Ён типу 150, я бачу 100, але танком керувати увогуле немагчыма. Ён не буде там под 500. Треба низом ехать.
Трафіў разок. Вось гэта я дурень, бляха, апошні снаряд выбіў. Permission to engage. Where'd they go? Давай, давай, перенабивайся. Так. Две арты, Бурасик. Бурасика мы повинны забирать, когда не помыляюсь. Главное, как пинг не подвел. Ну куди ти так спішаєшся? Ну куди? Ну слухай, ну там же есть усі. Долбоящер. Нет бы мне отдался. І гэта так само уперед едзе. Навошта? Арл 44. Єй! Як тобі РДР 2 добре заходить? Нормальово? Подобається мені. Але я все одно гляжу, у тебе така сама проблема, як у мене з Ghost of Tsushima. Там зовсім мало переглядів. Я, як гэта, чекай, не ценитель гэтай мужчынскай красоты. Дароўкі, вожик, дароўкі. Ты нешта зачасціў. Ты нешта даві іх усіх. А не атрымліваецца, гэта не той танк. Мы гуляем на ELC, гэта вось такое маленство, бачиш? Тут нікога не задавіш, тут толькі нас могуць задавіць. Таму даволі цяжка атрымліваецца. Я не ведаю, ты ж там нешта пытаўся, ты павінен ведаць, калі ты гуляў апошні год, толькі год назад, я маю на ўвазе, што гэта за танк. Вось, то бок, ты ведаеш, ён, ну, калі настраляе, то мне, калі не памыляюся, максимум было 3500, што ли, на ім. Тут толькі свяціць. Та ўсё роўна, крутку мы придбаю. Ну, так я памятаю, што ўсё придбаў. І ты ўсё яму набыў, карацей, адзеў, а потом там некая сволочь сказала, что ты выглядаешь как бомж. Это было смешно, конечно. То бок гульня нават не прадугледжвае того, что ты будешь там апранацца неяк. Так. Ты наш заўважлі, а яшчэ кого-небудзь? О. АМХ. Ты глядзі, сюды ніхто не стаў на адстрэл. Вось гэта так. Мы нават побачылі Курвабору, так. Курвабор памятаю, ну. І дзікана гэтыя трызоркі.
Бляха, 2 ПТ, 2 ЛТ, где яны ўсе? Так. Што мы тут можам зрабіць зараз, калі то вось такая раз'езд у нас, а? ХВК ўнізе. О! ХВК, хадзі сюды. Елочка, ты погляди на яе, вон яна прыехала. Поехал нашей арте псовать настрой. І хіба што яго атрымалася? Куда ты едешь? План перехоп. Паскудство. Ай-яй-яй-яй. И 200 альфа вылетело только. Бляха-муха. Хлопцы, давайте его там. Запинайте. Шапками закидайте. Вы не бачите, не? Не повинен бачить, коли что. Ой-ой-ой. Так, текаем отсюда, текаем. Ступи назад. И поражение по захопу базе. О, бляха-муха. Сустрэчны бой. Сустрэчны бой. Супраць мяне таксама і L7. Наш стрим па SnowRunner Дорапа. Ну, слухай, у запіс так. Там наляцелі людзі, але, на жаль, ніякіх ні каментараў, нічога не заставляюць. Трэба будзе паглядзець статыстыку яшчэ з гэтым, колькі яны часу глядзяць гэты стрим. Потому что так по проглядах, конечно, ён залетел лепш за астатние. Попробуем центр взять. Попробуем. Ой-ой-ой, только 110 Е4 сюда едет, больше никто. Бай-бай-бай. Что, почекаем кого-нибудь? Ду-ду-ду-ду-ду. Ага. Все хп на гэтым шапатаку скину. Так, як адсюль выехаць зараз уже? Ух.
Так, поехали на правый фланг, там где база. Сам у шоку, елку ведаю. Ну, минус срака, бля, по-іншому не скажешь. Это шепота, конечно. У яго і фугасы даволі прыбіўныя, так што добра, што ён мяне ўвогуле не забраў гэтымі шотамі. Калі не памыляюся, там альфа можа вылецець яго под 800. Блять. І тут адлёт. Ну ты паглядзі на гэта, га? Хоць так пастаяць, пасвяціць каму-небудзь, можа і заўважыць нехто хто-то. Так, ёлку ведаю. Ну вось, карацей, калі ведаеш, што разумееш, тут не тое, каб кагосьці задушыць. Тут галоўна самому не падлезці нікуды. О, 100 першых на света ў гэтым баі, паглядзі ты на гэта. Так. Т-800. Добра, што яны даволі высокія выглядаюць за гэтых вось буртоў, ці неяк так іх назваць. Ці з-за гэтага пагорку. Так. А калі вось так зрабіць, яны ж не павінны мяне заўважыць. Іх агляду не хопіць, каб мяне тут засвяціць. І вось сюды ў хмызікі. Хоп. А, блядь, приехали. Ой, курва бовар. Так, ну тут толькі ў цэнтры гуляць на гэтым танку, супраць дзявятак, тым больш. Let's get this show on the road. Так, на отстреле шкода до 50 на отстрел поехала. Ого. Вось гэта номер. Блять, ён пробивае, ну ты поглядзі на гэта, а? Куды ён трапіў? У маску. Ён пробіў просто ў маску. Зашибись, просто нема словаў. Што стаім, чаго чакаем? Уп, неспадзянка.
Не чекав, так? Химера пушить. И конвей на 625 бабахка. Ох, альфа полетела по мне. От куль кто? Т-34 вже виїхав за кунспанзером. Так. О, а чому на этой мапе елку не дали? Чому елка у нас поехала по Энску, по остальным мапам, где все и так видать, по родниках, а тут не. Поедем налево. Дивно, что на этой мапе вопли нема ни одной ЛТшки. Да, что елку я уже не положу. Не в той бок. Бум, мінус світляк у нас. А я не пробиваю його.
А ну поверни ще голову. Давайте поспробуємо наступну голдой. Сам іди куди тобі треба. Стой на месте, не шевелися. Сюди глядіть, паскуда, ти погляди на його. Голову отверни. ПТшка. ПТшка якая. Упор просто не пробиває. Не летіть куди треба, давай. Знову в центр не полетіло. О. Ось гэта помилка от Брасика. И догорел, блядь. Пробил. Меня бьют, хлопцы. Ну что ж такое? На 736 это говно кинуло. Ну болюча ж. Погляди ты. За узгорком едем. І хто його бачить зараз? Ага, тут. Ганкевича. $403. Есть контакт. Пошанцевала як. Ага, один раз і хопить. 12-2. Як вам лік? Супер, просто супер. Рандом сегодня неописуемый. Ой, ялку зато и вернули хоть. Проверяй. Не, ну все ж таки один раз пошансовало, як не крути. Все ж таки один раз меня не пробили чомусь, хотя у борт кидали. То, что там не было шанса увогуле, это факт. Чому лік таки меня только здзіўляе? 12-2. Ты разумеешь, что это означает, что коли нават засвечваліся гэтыя супраціўнікі, то бок іх нават, магчыма, і не трапляли наши поплечники. Усе просто. По голову ось так вот. Не то, как пошкодить, а просто не трапляли. Потому что ось я не зауважил, как там тигр покутовал ці БЗХ. Они просто уехали, як хотели, так и уехали. Так. Ну, калі што тут на елочцы асабліва-то і не пагуляеш. Не аддупляли. Не адпуляли, не аддупляли. Ну, карацей, гэта, ведаеш, такая падкрутка нібы з боку гульні. Твои поплечнікі нічога зрабіць не могуць, нават калі за свет ідзе, а у свой час супраціўнікі просто абы куды кідаюць, трапляюць. Тому таки лик жорсткий. Так, мы едем на куды это 4И, 4Х. Повинно там быть в музее, где можно сховаться. Бля, не, пинг, ну ёб твою налево, пинг. Паскудство, боже, да коли это скончится уже.
жесть, просто немагчыма гуляць так. Да стой ты уже. Карацей, не шавеліся, Міхцюля. Не шавелімся, бо надаюць. Надаюць по першае число, як кажуць. Інтэрнет... Слухай, я не разумею ўвогуле, што гэта такое. У мяне такая гаўно была ў Беларусі, калі што. Вось я памятаю дакладна, што такое же гаўно дзелалася, пакуль я не працягнуў сабе кабель да кампутера. І толькі пасля таго, як дацягнуў ужо кабель кінуў, то толькі тады з'явілася больш-менш стабільнае падключэнне. А тут, бляха, 2 гады ўсё было добра, і ну тут на табе, прайшло 2,5 гады і атрымлівай. Зноўку тыя самыя праблемы. Ой, блядства, просто інакш не назваць, просто блядства. Што тут, бачыць, каго не бачыць? Кідаюць, не кідаюць. О, яшчэ елка пад'ехала. Табе гэтая Польша, арба пінга больше. Калі пінгу больше, то не. Не хочу. $190. Ну, конечно, конечно. Конечно, конечно. 2 обстрела і 2 критичних пошкодження. А як інакше? Інакше не буває, слухайте. Наши фланг порвали хіба що, так? Т-44, треба ніяк допомогти. ХВК подох. Давай, подпал. И альфа не полетела, все 3 разы. Нет. Средний стрел, он был на 202 на 19, сама что альфа. Так. Что, поехали за артой? Заодно и можно и Скорпиона добрать, коли дадут. Не дадут. «13-3. Турбобой у інший бок». Раз 10 хвилин пойду мацовню. Добре. Добре. Ну
будем, як завсёды, працягваць до першай гадзіны. Ну, по твоему часе это другая гадзіна. Цікаво, ці будуть откидувати. Сенлак, Лоран. По Сенлаку трапила. Оу, минус Сенлак. Супер, просто супер. Так, Бураск. Як тебе перемогчи? Где б тут стать, каб усіх свяціць, така? Ось тут було б добре. Я його не бачу отсюда. Да поможи, приедь сюда. Давай, подъезжай под бункер. Мы с тобой у две дудки его разберем. Готовы? Воу, ще МБТ засвітився. On les tient, les gars. Je les tire. On va le voir. Continue à tirer. А ты на что различивал? Что бесплатно будешь тут стоять и что? 440. Первым стрелом 460 снес. Ой, другого раза не вытримаем. Вы бачите його ренегат ці ні. Поглядим. Пантера так это стреляет химично. Курва, Бурасик, это сапсовал весь бой. Так, Пантера. Ой, уже супротивника не заставался. Бляха, муха, где ты едешь? Отсюль? Оу. Ну, хлопче, не. Блять, ну ты просто... Ты просто божество.
Ой, Пантера все хп отдал свое. Твою мать. Десятки. Приехали, бляха. Вже нікого не буде. Цікаво. Поехали, Бурасика трохи. Приберем. Что себе? 3 семерки в центр поехал, что? Да, отъебись ты. Блядь. Сука. З'ездзіў правярай, так і ёсць. Там паскудства гэта зрабілі, што ёсць прастрэл. Па гэтай пазіцыі дзіўна, што з нашага боку прастрэлаў да гэтай пазіцыі няма, каб супраціўніка шкодзіць. А з іх рэспу гэта можна рабіць. На жаль. Бурасик поехал в центр светить, тогда мы тут проедемся. Так, ссор есть. Добре. Угу. А где он? Куда он пропал?
Подъезжай, подъезжай, подъезжай. Ты, сюда, сюда, сюда. Лиз, давай до меня. Лиз. О-о-о-о-о. Ось яны. Стоять, прихожу. Т-30 jeszcze засвітили, добре. Юрасик Парк Краш. Бляха, не трапляюсь. Бачиш, Т-30 засвітив, по ім кидали, не трапили. А ось чому? Ось тому, що ось гэтый ёлопень чамусьці ў лоб спрабуе кинуть. Я не думаю, что трэба объехать с флангу и в борт покидать. Оп-оп-оп, хлопцы. Як вам тут без меня? Лечу, что не благо, але со мной веселей, правда? Слухай, ось за увесь же час 800 на свету, ты ёб твою налево. Як яны гуляюць, просто. О, Ліс переехал, нарешті. 4-я хвилина бою. И он вырашил переехать. Упс. Ты убачишь меня ці ні? Я не повинен меня убачить. У его огляд паскудный. Ну кидайте, блядь, ёб твою мать. Сука, инвалиды. Ну Дашка ж бесплатная. Вы ёлупни. Стоїть, бляха, засумовал уже навод. Ну на что яны такие дурные? О, добре. Зараз я його доберу. Давай, стреляй, Номад. Він стрелив. Раз. Два. Добре. Ой, холера вас бери. Что вы за люди гэткі? Тураск, не уезжай. Не уезжай, я тебя прошу, ну. Вернися. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так, Т-30 стоит. Короче, все кинули. Попросту кинули фланг. Иди, зведаешь куды? Там, где солнце не светит. Я тебе кажу. Ой, бля. Только погляди на гэтага. Все поджалися, стали. Кто где? И бурасик сирот ПТшек. Ой-ой-ой-ой. Там Лис повинен его уже контрить без меня ніяк. Бази нема, добре. Вернися, бля. Паскуда ты. Как его кто сбил, конечно ж. Так. Хто яшчэ ў цэнтры ёсць? Ці ўвогуле ёсць хто?
Понимаю. Поехали. Зараз він крутиться нікуди. Ні. Ой, зависока, ой, зависока. А гэта все ззаду. Гэта все ззаду едзе. Ух, дрифт-мастер. Так, не пропадаем. Зашибись, просто. Так, просто съезжаем, просто съезжаем. Бум! Ліс я ще тримав. Так, мені подається, треба ніяк у центр вийти. Пролив їх шарфутюр тут, другий шарфутюр збіг так само у центр. Мені подається все ж таки. Треба ніяк ось так зробити. Головне, як пінг залишився стабільним. Ну давайте, хлопці. Де ви тут есть? Так, один съехал, другие. А мы отсюда покидать можем, видишь, про это? Ты погляди на это. Блять, ну, кобра, сука. Ти погляди. А 130 з конвоєм так і буде стоять, це правда? Конечно, так і буде. Я ніж баску боронить. Оу, знову шестерки. Знову шестерки. Мы можем поехать спокойно вправо. Бурасик по центру. Что? На что? Мне уже нема больше кому ехать. Вон 52 есть. Эй! Эй! Жалко. Жалко, добрый был пацан. Он мог бы стать летчиком. Блядь, ну что это такое?
911, no. Минус ЛТХ у их. Поэтому пошансовало, что пробил, коли что. Могу не пробить. Где он там? На! Куда ты летишь? Може один до мене перекотиться, наприклад, ти на ЦС-ки не хочеш? Подбешиваю их этого. Четыре, три, два. Два, один. Давай, 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 давай. Take you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your Так, bones start to Граск. shake? Do you feel the Будешь earthquake? сидеть или нет? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Давай, 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 вылазь. Нарешті. И как отрабатывается, что Жалик 7.2? Так, Е25 по центру уже. Не хочу ехать вперед, бо меня собье. Не, я разумею, что Т-34-85 не собье. Але все ж таки з одного стрела маю на увазі. Але коли йому допомогу, то що робити? Е-25 нікого не бачить. Не бачить, не бачить, не бачить. Так. Ми тут когось це бачимо? Так, бачили ось. Добре, мінус. То, що там застався гвардієць, так. Гвардієць хіба що в путі буде за камнем. Вон за тим. Ось так, кстати.
Подставляется. Стой, 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 не уходи оттуда. Ай-яй-яй, ну. Что за супротивник такие? Чому под меня не подставился? Тяжко было, что ли, Шкоду подарить? А? Трошки хп. Взял, подарил, отдал все у Е25. И так мне благо. Так. Ну ось, починається. Зараз будуть сейвиться. На тобі одну. На другую. Все. З 2700. Ну нехай. Нехай, все ж таки не нуль. Ну что, елка озвольнилась уже в цене. Где там елка? Так, вынесли елку несчастно. Оу, десятки. І суперсменя так само елка. І... Ага. А ось зараз дилема. Ці їхать у кут. У К0. Ці їхать у центр. У F6. Ага. Я, конечно, я больше люблю гулять у куті. Але і центр корисно так само. Поїхали у кут. У наступний раз будемо центр світити. Ось так зробимо. Зараз у кут, а у наступний раз, коли випаде гэтая мапа, і гэты раз, да нават іншы раз, все равно поедем в центр. Кольки вас тут? Раз, два, три, чотири. Ага. Дивно, только две кобры поехали в центр. Бок за мною только тройка. Угу, один, другий, есть. І трапив же ж паскуда, ну. І знову у мене крит. Гэта критична шкода. Два стрела, ніхто не трапив. Так, ну-ка. К-91 подъезжаю. Да ну нахер. Жартуешь? И он только один стрел отрымал. Тьфу на вас, бляха. Ой, як сумно. Так, куда ехать? Поехали налево.
Куды гэтае чудо едзе? Эй, сюда. Куда ты едешь? Навошта? Без тебя что, тут не насветять? Что им робить? Приехал, кол зрабіў, поехал по своих справах зноўку. Пантера, так. Ай-яй-яй-яй-яй, ёб твою мать, рельеф які, га? Просто пикселя не хапаецца одного гэтага градуса, каб униз скосилася ці як так. Ты паглядзі, што робіць наш Крайслер, ага? І з шостым. Давайте паспрабуем ББшкамі, як тут яшчэ згуляць, я не ведаю. Але перайсці трэба будзе, пакуль не вынішчу гэтага ІСа 6 на падкалібры халдовыя. Один есть. Не-не-не-не-не, я не смачно, не гляди на меня. О, ты паскуда, бляха, ты что? Іншых табе нема, толькі по мне стралять? Халера. Будешь ведаць. Я табе не пашкоджу, але вось на вузлам так дакладна могу. Так, там ВЗХ, гэта небяспечна. 838 ён мне не можа забраць, калі ў яго альфа вылецець. 36 мяне засвяціў. Так, гэта ВЗХ павінна. Не, АМХ ідзей. АМХ ідзей. О, яны ўжо бароняць. Яны ўжо ўсе тут. Як было аднойчы. У гомарастыўшы зарысоўцы. Опс, мінус нога. І куды ты паляцела, гаўно? Просто. Бесіць. Сука, полная зводка, яна кідае абы куды. Куды яна паляцела, блядь, праз гэтыя хмызы, што не трапіла? Ёбаная гульня, блядь, як ты гэта робіш? Так, сказал бедняк. Будем працаваць у цэнтру. Адзінае толькі ў хмызах пастаяць не прыпадзе. Бо нас засвецяць і капзда. А таму мы просто будем кататься. Коловик налево поехал, добро. Нехай там ездить, мы поедем сюда. А чому так мало ЛТшек? Усього 4. Что это такое? Одна ЛТшка, другая.
Эй, а як гэта? У нас справа нема нікога. Скорпіон. Оу, думал, тебя не зауважит никто. Минус 1. Ці варта подъехать. Давайте спробуем. Чому не? Тут повинен быть Бураск. Где ж він буде? Ось він. «617. 617. Бляха, мы центр просрали весь просто. Оу, який медленний набой. Зато и бесплатно, коли что. Це було нетрапно. Так, Бурасик у нас забился у промежек гэты. Ага. Cible verrouillée. Chenilles endommagées. Où sont-ils passés? Ils sont touchés. Ты погляди на гэта. Просто ездить як оцет. Proche ici. Робять, а що захочуть. І ніхто їм нічого. Ці перемагаем? Не! Не. Ты что, сегодня на елке зусім гоно отрымливается. Просто выносить ногами уперед. Ці мы выносим ногами уперед, ці нас выносить. Нават без шансов. Один только ПО вось был не так давно на МБТ нормальовый бой. Там было 2,5 шкоды, але сам бой был выглядал больш-менш. Т-57 поехал в центр разом за мною. Хе-хе. Эй, ну где тая хуткость? Шарфутюр обогнал, ты погляди. Добре полетело.
Подкрутка. — 60 ТП. Я лепш перейду, слухайте, на голду. Конечно. Конечно, конечно. А як іначе? Так. Рошетта 65. Цікаво, що він робить там у хмизах на базі. Привітання, Wild Rabbit. А у Сенсі перший раз бачиш, тож доволі много було гульцов. Не у Сенсі, а у танки. Ні, у танки я так само не знайшов, коли вирішив стримити. Але я маю на увазі стрим на білоруській мові. Магчыма, ты не ведаеш, ёсць такі Рудзі, ён увогуле 3 каналы вядзе на беларускай мове. Вось. А быў яшчэ, слухай, таксама на Твічы тутэйшы Шляхціч. Ён таксама спрабаваў весці стрымена, але кінуў хіба што гэтую працу, калі я не памыляюся. А цікава мне, адкуль ты сам? Хіба што не варта ехаць сюды за гэтым 60 ТП. Ой, головне только не пошкодовать об этом. Ты отъезжаешь? Не, стоите, меня не чакая. Концепт разобрался. Тікаємо отсюда. Тікаємо. З Росії, Пензенської області. Цікаво звучить тобі. Так ти вогуле ніколи не чув білоруську мову, ці що? А песні не ведаю, телебачення хоча б. Я розумію, що у вас не транслюють білоруське ТБ. Але хоч що-небудь де-небудь це було. Так, Мель поехал по низу. Ой, бляха, тяжко як, слухайте. Треба ніяк сюдою проехать, мне подається. Ось сюдою. Нікого нема, нікого. Ці вогулі навпрост. Ай, блядь, разве это я дурень? 60 ТП. Первый раз чую, вельмі похож на украинский, даже так і ёсць. Ну, калі гістарычна разважаць пра то, як пайшла мова і адкуль пайшла, то мы, ну, падзяленне паміж расейскай і украінска-беларускай, яно пачалося ў часы Вялікага княства Літоўскага. Памятаеш, магчыма, такую дзяржаву. А паколькі ў гэтай дзяржаве мы разам з украінцамі былі на працягу 400, мабыць, нават 500 гадоў, то разумееш, што мовы занадта роднасныя ўжо. Блядь, ну я яго увогуле ніяк не прабіваю сваёй бабэшкай.
Таму яны і роднасныя. Ну, таму такія яны падобныя. Калі не памыляюся, лінгвісты нават вылічалі там адны і тыя ж словы, іх аказалася, што у беларускай, што ў украінскай, блядь, 80% праці адных тых самых слоў. Калі што з беларускую параўноўваючы з расійскаю, то там хіба што каля 50-60 магчыма. Бляха-муха, куды я заехаў? Ты толькі паглядзі, а? Добра, што і гэты тут таксама знаходзіцца. Три, 2, 1. Ну дзе вы, хлопцы? Выходзьце. Як ён выйшаў, божа! Барабан аддаць, нават не далі барабан аддаць. Вось, таму падсумоўваючы, табе не падаецца, сапраўды беларуская вельмі падобная на украінскую. Але ўсё ж такі гэта асобная мова, і ёсць вельмі многа адрозненняў. Блин, я украінскі ў свой час вучыў, таму што украінцы упомнівалі, што калі разумееш іх, зразумееш і польскі. Вось яго вывучаў, а польскі так і не зразумеў. Зато аказаецца... Сапраўды цікава атрымалася, слухай. Супер. Шчыра кажучы, калі так ужо параўноўваць, насамрэч не, ўсё ж такі палякі даволі далёка адышлі ад нашай моўнай групы, то бок усходнеславянскай. Чаму? Таму што ўплыў даволі быў высокі з боку Нямецчыны, так, там, ну, калі памятаеш, пасля Другой светавой вайны у іх аказалася вельмі шмат земляў, якія немцам належалі ў свой час, вельмі доўгі час. Адсюль і большая колькасць адрозненняў. Бо мы малымі вось у Беларусі, калі б жылі, так, карысталіся мовай і ў асноўным у вёсцы. Вось, і потым, калі слухалі тую самую польскую мову, я калі што з горадні, гэта захад Беларусі. Вось, таксама лічу, што гэта вось з-за таго, што мы ведаем беларускую, таму так лёгка разумеем, што украінскую, што расейскую, што польскую, ну, увогуле, нават заходнія славянскія мовы. Насамрэч гэта не, гэта ўсё ж такі асяроддзе, больш уплывае асяроддзе на тое, што ты чуеш заўсёды. Вось, і калі ты у сваім жыцці ніколі не чуў ні польскую, ні чэшскую, ні якую іншую падобную мову, то няма чаго спрабаваць, гэта проста трэба вучыць ці спрабаваць размаўляць. Адляцеў. Просто, як кажуць у касанні. У дотык. Глядзі, у іх ад'ехалі ўсе, кінулі гэта фланг. Можна яшчэ засвяціць, паспрабаваць слуху. Дзе ты, ПТшка моя? Дзе ты, родненькая? Ну, покажися. Блять, вот это я заехал, слухайте.
Хіба што сёння ў мяне нейкі зорны час. Я не трапіў. Так. Хлопцы, давайте мы все ж таки отъедем, хоть один из нас, ну. Ты погляди, он сховался за има. Собака такая. Получи корыстный перк, ну. Калі б жыццё было РПГ, у тебя бы +1 перк. Лера, вас бери, куди ви поїхали усі? Тут просто поїхали даватися, хлопці. Так, коли що, Лінкс я повинен забирати. Треба ніяк його перехопити, бо він сюди їде. Ось тут станем на узгорку. Трошки попужаємо хлопця. У тебе розмінка йде, ну добре. На. Нема чого глядеть на мене, я не безплатний. Зараз кончу, пойду жим ляжеш робити. Я не ведаю, що надо тобі відказати на це. Удачі не пожадаєш, тому що ну, що я на тебе потрібно зараз. Хіба що упартості, слухай. І каб ти добре розм'явся. Бо інакше жим буде не на користь. Мені подається так. Я не медик. Я не... Ой-ой-ой, куди я заїхав? Не, блядь, ногу зламав, ну... І утиснув я ще тут, ну... Па. Я в твой двор поехал. А я 3 фраги заробив, я тільки зараз зауважу. Твою мать. Так, где мой МБТ? Слухайте, а хіба што гэта будзе апошні бой? Давайте мы лепш дачакаемся елки, яшчэ один бой згуляем, і на гэтым все на сёння. Аккурат 5 хвілін, у нас засталося резервов, тому нічого не будем тут робити. Не хотелось скончивать на МБТ, все ж таки стрим про елки. Ось. У меня есть питання, калі што, ладно, Дребіт, калі тебе не тяжко, то распавядзі ўвогуле, адкуль такая цікавостка да украінская ўвогуле, ды на што табе польская была мова патрэбна? Ну ось, вернувся. На жаль, пораженням. Ну, давай, Малиновка и хотя бы 8000 на свету. М? Не, зараз. Тримай кишеню. Зараз насыплю. Так, а мы поедем сюда. Ага. Мы будем псовать настрой усім ПТХам. Магчыма, перахопім кагосьці з ЛТ, у іх акурат 2 ЛТ. І у нас так само, так. У нас елки, і у іх 2 елки. Угу.
Так. Дай Боже, каб прыгажосць атрымалася толькі з гэтага плану. Дзе ён той камень, вось ён. Ага. Ужо адзін ёсць шарацір. А што гэта ён робіць? Я так на ПТ ніколі не гуляў, калі што. Гэта нейкая навіна для мяне. Ты паглядзі. КПЗ увальваецца сюды, не? Дзяка Богу, не. А ну назад за камень. Где ты там ездишь? Воу, елка. Зупиніся. Мне падаецца, тут нічога не атрымаецца, тому што ў мяне тут толькі одна ЛТ, не ЛТ, чакай, СТ. Сярэдні танк і ПТХ одна. Подъедешь, не? О, это яшчэ і Астренрекс з ДПМом гаўняным. Прабач, пожалуй, калі ласка, Wild Rabbit зараз прачытаю. Толькі трэба неяк. Не падымаецца. Вот паварочвай уже, ну. Падаецца, трэба цікаць. Трэба цікаць, беручы ногі ў рукі і ўсё. Так, у 14 годзе размаўляў з украінцамі, яны спрабавалі давесці, што рускі не славянскі, мол, вось яны польскі разумеюць выдатна, а рускія зусім не разумеюць, я вырашыў праверыць. Ну, гэта не звязана. Адзінае толькі што, калі звяртацца зноўку да лінгвістыкі, то бок я памятаю гэтыя лічбы, напрыклад, у беларускай з польскай, ну, каля там 30%, 20% роднасных словаў. Ну, аднолькавых. Тое, што там нейкія канчаткі мяняюцца і гэтак далей, то бок гэта ўсё ж такі уласцівасць проста мовы якой-небудзь. Вось, але казаць, што калі ты разумееш адну мову, ты разумееш іншую, не, так гэта не працуе ніколі. Ну, нават вось ведаючы украінскую мову, я ўпэўнены, што ты сустракаеш словы, якія ты не разумееш на беларускай, так ці інакш. Усё роўна дзе-нідзе, але гэта адрозненне будзе мецца. А польская, яна даволі далёкая. Чаму? Бо, зноўку прыгадаю, калі беларуская і украінская развівалася на сваёй, так бы мовіць, у пачатку сваёй гісторыі, так, як мовы, 400 гадоў, так, ну, амаль 500, калі быць больш дакладна, то, напрыклад, польска-беларуская разам развівалася на працягу 120, калі не памыляюся, 110 гадоў. Ну, гэта зусім іншы тэрмін, разумееш? А адсюль і розніца. Чым менш побач яны развіваліся, тым менш... Як 609, не. Тым менш падабенства. Я, правда, размаўляць на украінскай не ўмею, практыкі нема.
но понимаю, разумею на 100%. Ну, гэта як у мяне з польскаю, тое самае. Не гледзячы на тое, што ўжо больш за 2 гады жыву тут у Польшы, ўжо 3 хіба што, то ўсё роўна на агульныя тэмы нейкія такія паразмаўляць магу, але вось спецыфічныя тэмы ніяк не атрымліваецца гэты слоўнікавы запас пашырыць. Ils sont seulement touchés. Réservoir d'essence ennemi touché. On va l'avoir. Continuez à tirer. Véhicule ennemi hors combat. Ну што, дзед, будзем развітвацца да чацверга. Чаму? А чаму аж у чацвер? Ты маеш на ўвазе, што SnowRunner будзем разам гуляць, ці што? Ці ўвогуле ты знікаеш да у чацвер з'явішся толькі? Так, гэта я памятаю, што заўтра ў цябе экзамен. То ты што, знікаеш на некалькі дзён, ці што? Та ёб твой налево. Паслязаўтра сабе з офісу. А, і ўсё гэта адначасна з стрымом, так? Так, добра, разумею. Зараз разумею. Ну, але ўсё роўна я маю... Хутчэй за ўсё ты будзеш мець нейкую там магчымасць хоць на хвілінку забежаць. На, по галаве табе. І другі раз. Што за снайпер гэты ЛТ? Добра, карацей. Бой больш-менш такі атрымаўся дынамічны, але... Не сказаць, што добры. Добра, дзякуй, White Rabbit, што зазірнуў, таму мая наёмнасць будзе кароткатэрміновая. Ну, гэта ўжо зразумеў, дзякуй. Усё роўна вялікі вам усім дзякуй. Добра, на гэта мы на сённяшні дзень скончым. Заўтра ў нас па плане будзе каля 11 гадзіны па Варшаве, калі казаць. Пачнем Еўратрак сімулятор, трошкі пагуляем, 2 задачы выканаем там, ды на гэтым скончым з раніцы. Удачы, дзякуй, Валдрэбі, таксама табе удачы. Вось. І што яшчэ? Карацей, заўтра будзе палова стрыма, палова буду здымаць відэа на канал і сустрэнемся ў танках ужо ў сераду, калі што. Побачымся там, а на сённяшні дзень гэта ўсё. Дзякуй вам вялікі за ўвагу. Дзякуй вам, шчыры дзякуй за падабайкі, падпіскі і так далей. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, сустрэнемся заўтра, пакуль.